Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod Wi-Fi špijunska kamera u senzoru za dim. Usput ćemo se dotaći i njene primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. Integrisana unutar kućišta senzora za dim, ova Wi-Fi špijunska kamera omogućava uživo gledanje nadziranog prostora na mobilnom telefonu ili tabletu. Nudi mogućnost tajnog fotografisanja i snimanja audio i video zapisa na memorijsku karticu ili vaš mobilni telefon. Instaliranjem aplikacije sa Google Playa na vaš mobilni telefon i povezivanjem kamere na lokalnu Wi-Fi mrežu imate mogućnost uživo da gledate u prostoru u kome je ostavljeno. Pomoću aplikacije birate režim rada kamere, odnosno pravljanje audio i video zapisa ili fotografisanje. Sav snimljeni materijal se skladišti na memorijsku karticu, a pregled se vrši preko aplikacije instalirane na vaš mobilni telefon na kojoj i gledate snimljeni sadržaj. Možete koristiti za nadzor stambenog i poslovnog prostora, magacina, hale, nadzor dece, pomoćnog osoblja u kući, sefova i dragocenosti. Poslovni ljudi ovu kameru vrlo efikasno koriste za nadzor i kontrolu zaposlenih. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.